para penyuluh dan ketua kelompok tani dan multitani dan juga supervisi kelompok, supervisi dari kecamatan meninjau ke lokasi pengeboran sumur bor. Kita sudah sampai di lokasi pengeboran sumur bor, bantuan dari Dinas Tanaman Pangan. Dari Kecamatan Didiraya. Dan ini Bapak Penyuluh WKPP Kota, Pak Lalu Tras. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?